Zapis o vremenu. Davno ti sam legao i dugo ti mi je ležati. Davno da trava mi kosti, davno da crvi mi meso, davno da stekoh 1000 imena, davno da zaboravih svoje ime. Davno ti sam legao i dugo ti mi je ležati. Ko je bio mag Dizdar i koja je njegova uloga u bosanskoj književnosti? Saznaćete u sljedeći par minuta. Mehmed Ali Amag Dizdar rođen je u Stocu 17. oktobra 1917. godine. On je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika. Njegova djela spadaju među najznačajnije pjesničke kreacije 20. vijeka. Osnovnu školu završio je u Stocu. Potom prelazi u Sarajevo gdje završava gimnaziju. Te prvom zbirkom Vidopoljska noć ulazi u književni život. Nakon rata, dijelom provedenog u ilegali, prvo ostaje vezan uz novine kao urednik lista Oslobođenja. Umro je u Sarajevu 14. jula 1971. godine. Dizdar je umro u Sarajevu 1971. godine, iste kada je objavio svoju Modru rijeku, zbirku i pjesmu, koja upravo govori o prolaznosti života i prelasku u smrt. Njegova djela Kameni spavač i Modra rijeka vjerojatno su najznačajnija bosansko-hercegovačka pjesnička ostvarenja 20. vijeka. Ona su ujedno i vrhunac Dizdarovog stvaralaštva i jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj i duhovnoj historiji. Pjesma Modra rijeka smatra se krunom Dizdarove poezije i definitivno nova smjernica njegova stvaralaštva. Simbol rijeke posve je ostavljen čitatelju da se rastumači, ali nesumnjivo navodi na prolaznost života ili granicu između ovoga i zagrebnog života. Iako se lako naslučuju što Modra rijeka predstavlja, teško je pronaći pravu riječ koja će to do kraja definirati. Ruka. Ova ruka kaže ti da staneš i zamisliš se nad svojim rukama. Vojska štit dobri da štiti me, bacih ga potom dobrog jer tišti me. Nikto ne zna gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. Iza gore, iza dola, iza 7, iza 8. I još dalje, i još